Kapri survive pi barok di pelok kepecor. Pat ngai aku beliru pi barok di subscriber. Bela juga shaninga nak por sekepor. To beli undang ku kedok pi pinang yok gemen upat ke koi ke kat kum ki bor lai thu babun ngut ginom ikmat bat noi lam jong keseng kongres na asam kila syak kem no kuwati hamanin ngesngi hadit ngejing pelong hi kejing iki ke bejur ban pa bat persyak lor kejing syak maju kerteng jong Rahul Gandhi kum MP ke Lok Sabha kini ginoi ki persyak kila kamba BJP kala penjat pun prano ya kesen syapat ba ne demokrasi bun ngut ginoi lam ki pagantup ya Udi Babrata Saikia Rokibul Hussein pat katok anengut kinoi lam balarim jong ke parti kila syak kem no hagi bor pulit jong ke sorba kini ginoi ki persyak kila litur sepo Assam Secretariat Janata Bhawan napok kepala jong ke MLA hostel reina kali yang ke bor pulit kila khanglat no iki hajan minister koloni nagi benta jong ke supermarket kat bagi nang pelong ya kini kejing yat pat ba sepo Secretariat nak liang jong pulit kila kem no ikato kan engut kinam ikmat kumju i kinong kersan hakas ni tok ding unong ilam keseng kongres Rahul Gandhi oleh syak mai kerteng kum MP ke Lok Sabha Rahul Gandhi ubade MP ke wayanat oleh syak mai kerteng no halor kemokot duma bai menran khmat Rahul Gandhi dekot ke Lok Sabha bom ikmat ya ke wayanat parlimen konstitusi ne ke Kerala oleh syak mai kerteng nak jinglong dekot ke Lok Sabha naduk kesngi bapangat ya kejing perseja ya kata hak art pelai jong luber arjar pelai kat kum kendon jong artikel cispa ar bracket 1 bracket i jong keriti sencar keri pulelang bot ke kendon e jong keri presentation of people act kendai sampai wai ong kejing betim ba 8 mi dau Utpal Kumar Singh Sekretari Jeneral Lok Sabha Sekretariat hak kesngi tok ding daga pemerem jur halor katai kejing jia onong ilam keseng kongres Sashi Tharor ulokot ye kene kejing le kum kejing pekran ya kendon ibadat yedai bat kejing sesyar pat bat ne demokrasi ulong ru bangas ne kendit sibun ya kene kejing le kebawan jia tang po ap saw kunta hadin ngan rai jong kejing bisar kat bawat la kejing gerpat halor kene kebenta kala dek panya jekman kene kedai ke kam sanhima le don bor bat kebalong persyak ya kesesyar pat ba